Minisita arukurira enshonga z'ebyamataka Honorable Judith Nabakoba abugabwineho abebembezi b'ebyangeebi na bamwe omu batuura aha gomborora ya Mpumudde aha nshonga z'itaka eri. Tunga kukyatandikira twashangaho kandi once government yakora ebi amadamu gari aha amasomero gari aha amarwaro tugaine aha kandi ngwikiga twashobora ekibiretse nikitwara district ishatu hariho Lyantonde district hariho Sembabule district hariho na Rwengo district. Tubadde tugezaako okulaba nti obutonde bw'ensi mu bitundu gye bubadde nga bwonoonese buddawo era ng'essira tubadde tuyitadde nnyo ku ntobazi n'ebibira n'ebifo byaffe nga ennyanja. Bito kurigirira aha batuura bakashangwaho nibagira ngu tibiine bundubuzo kandi tibeetebekanise okuhinduka empungi. Gomborora ngoyagala begomborora netubeera mu gomborora nze ate noga nti genda mbye nakolyako bisasula. Zinali chairman w'egombora kumala emyaka 11 naye nali nakavaamu mu 2021 chairman yaddamu yali yakatuula bwe yali amaze emyezi nga 6 abantu ne baveeyo mu kitongole kye bayita ekya NFA nga mukulu Katuwa bwagambye National Forest Authority NFA bajja batugamba wano mu kitundu kyaffe nti mwabali muno muri ku kizibu mutujja kutaka lye bayita Buyaga Forest Reserve. Batugamba nti ettaka eryo likwata egombolo yaffe n'Empumudde limu emiruka 3 ekikwatibwako. Batugamba nti ate si district eno Lyantonde yokka. Emyanya egi harimu abariisa abahingi n'abashubuzi kandi na gavumenti ekizireyo kubashagika omu by'entunguuka ekiri kubashobera aha bwenki nibahiigwa obwahati. Rwengo ne Sembabule abantu abariruko bari mitwaro n'emitwaro ebikoreddwa wano tuyina amasomero tuyina amalwariro abantu bazimbye amayumba bayina ensuku. Aha bw'abataka bikyengire hakiriyo akagisha k'empanuro ezindi okusharamu ekya muheru omu bwire bwa juba. Tutambudde awamu nammwe nga tuyita ababaka bano okusobola okubaddiza amawulire nti wano wetutuuse wali wetutuuse bwe tuti bwe tutambudde. Ebyo bikiri aho omu disitulikiti ya Kamwenje omu kyaro kya Kyabandaara omu gomborora ya Kamwenje enjura y'omunyaga esiisire ekereziya abiikiriza tibiine bwegamu. Hije enjura nyingi na n'ekihunga nangwa harimu n'orubaare so kumbere ndi aho nahurira nk'ekintu kyayetera hasi munonga kwonka tinafaho akwambere njyo wenju omundu aratuura nkakumazire namurikayo nareeba natinayetegereza so kumara kuzayo niko kushanga amabati gona gari hitaka. Aba nibagira ngu embeera egi esigire entaama za Ruhanga zitiineho kuramiza ahabwo kushanga amabaati goona gatwirwe omuyaga kandi n'ekereziya esigire etariho n'ibaare na rimwe. Tukwatiraho tukabaasa kugaruzaho ekereziya egi ahabwokuba hati nooreeba embeera ei turimu n'embeera ey'obusaasi. Aba obwahati nibashaba abebembezi okubakwatiraho bakabaha emikono omu kwombeka ekereziya egi. Gashakwa Sande William na Anthony Atwine aha bwa TV West.